Dobar dan, dobrodošli. Danas u svom novom videu želim da podelim sa vama vežbe koje su idealne za pokretljivost tela. Ove vežbe su meni izuzetno pomogle i tako se nadam da će da pomognu i vama. Moje ime je Milica, drago mi je da ste danas sa mnom, da ćete vežbati i raditi na sebi. Ovo je lep vikend, možemo lepo da ga provedemo. Ukoliko ste spremni, hajde da počnemo. Počet ćemo iz položaja sve 4. Prvo ćemo da se namestimo, ruke u širini ramena stavimo. Zatim možemo prvo lagano da odemo napred. Malo samo da se istegnemo. I onda počinjemo. Idemo ka nazad. I dižemo gore leđa, uzimamo udah. I vraćamo se polako, izdah. Udah, punim plućima, idemo ka napred. Zatim idemo lagano nazad. Ponovo ćemo napred, udah. Izdah. Udah. Izdah. Idemo još jednom, udah. Izdah. I sada ćemo da se vratimo na sredinu. Zatim ćemo da aktiviramo lopatice i ramena. Radit ćemo jednostavnu vežbu, jednostavne pokrete. Samo ćemo da idemo telom ka dole i zatim ka gore. Dole, gore. Dole, gore. Dole, gore. Ovo je izuzetna vežba i veoma je korisna kod stoja na glavi ili kod, recimo, vrana poze, zato što u tim pozama direktno koristimo ruke, ramena i veoma je bitno da se pre tih poza zagrejemo. Sada ćemo se ponovo vratiti na sredinu, normalno, kao i na početku. Zatim ćemo lagano levu ruku napred i desnu nogu lagano nazad. Balansiramo malo u ovom položaju. Trudimo se da smo stabilni. Čak i ako nismo, nije problem. I zatim lagano uhvatimo nogu. Istežemo ramena. Otvaramo grudni koš. Balansiramo. Zatim se lagano vraćamo na sredinu. Sada to možemo ponoviti sa drugom rukom i drugom nogom. Stabilni smo.
Kada pronađemo moment, idemo da uhvatimo levu nogu sa desnom rukom. Izdižemo se, zatim se lagano vraćamo ka sredini. Zatim ćemo da raširimo noge. I idemo dole, skroz ka podu. Čelo možemo da naslonimo dole na pod. I dišemo. Ova poza je idealna za sve ljude, za svakoga ko puno sedi. Divna je i za leđa i za prepone. Zatim ćemo lagano da se vratimo ponovo u pozu na sve 4. I odavde idemo u moju omiljenu pozu, a to je pas koji gleda na dole. Namjestit ćemo stopala na pod, ruke malo staviti napred. Idemo prvo telom nazad, pravimo jednu dijagonalnu liniju sa telom i zatim lagano pružamo noge. Možemo blago da savijemo noge u kolenima pa da ih ispravimo. Trudimo se da su nam leđa pravo. Zatim lagano idemo desna noga gore i stavljamo nogu ispred sebe, između ruku. Možemo se nasloniti rukama na koleno. Otvaramo prepone, možemo ruke i gore staviti. Zatim lagano idemo u polušpagu, možete se držati i za pod. A možete uzeti i yoga blokove ukoliko ih imate i pridržavati se za njih, ili recimo knjige neke sa tvrdim koricama, i to možete samo se ovako nasloniti na njih.
i to bi dobro došlo ako nemate yoga blokove. Bitno je improvizovati i snaći se. Zatim ćemo staviti desnu nogu desno. Idemo u gušter pozu. Ljuljamo se napred, nazad, kako god vašem telu prija. Zatim spustimo koleno dole. I idemo lagano da istegnemo levu butinu. Desna noga i desno stopalo su nam na podu cijelo vrijeme. Sada idemo u čučanj, polučučanj. Gledamo da nam je stopalo na levoj nozi ka gore, ka nebu. Kičma pravo. Istežemo se. Ruke su nam kod srca. Ukoliko želite da pređete na drugu stranu, možete se i nasloniti rukama na pod. I zatim idemo da se vratimo u pozu pas koji gleda na dole. Idemo lagano, sada lijeva noga gore. Zatim nogu stavimo ispred. I kao i malo prije, možete se nasloniti, a mogu vam ruke biti i gore ka nebu visoko. Sada idemo u polučučanje, lagano. Trudimo se da nam je kičma ravno. Idemo ponovo u polušpagu. Osjetimo istezanje, nikako bol, ne sme da boli. Uradit ćemo još jednom polušpagu. I idemo napred. Levu nogu pomerimo u levu stranu i idemo u gušter, to jest leteći gušter. Kao i malo pre, možete raditi ono što vašem tijelu prija. Zatim lagano spuštamo koleno pa stopalo. I idemo polako da istegnemo desnu butinu sada. Levo stopalo nam je na podu.
nije ovako okrenuto, nego je fiksirano na pod. I sada idemo u polučučanj. Idemo da uradimo polučučanj sa drugom nogom. Laktom guramo desno koleno. Možete i ovako. Sada levim laktom gurate levo koleno da otvorite što više. Zatim idemo lagano u pas koji gleda na dole. Možemo lagano da šetamo ka napred. Blago savijemo noge u kolenima. Opustimo se. Dišemo duboko. Vratimo ruke na pod. Ispravimo leđa. Idemo desna noga nazad, zatim levo. Idemo u pas koji gleda na dole. Ponovo. Zatim se spuštamo na kolena, dole na pod. Uradit ćemo još jednu vežbu da istegnemo ramena, a to je da ćemo ruku levu staviti u T i zatim se okrenuti suprotnu stranu. Podignemo desnu nogu, stavimo stopalo iza levog kolena, a sa desnom rukom se pridržavamo. Ja volim malo da se klatim, da se ljuljam. To mi izuzetno prija u ramenu, otvara mi rame. Veoma je bitno da budemo opušteni. Zatim možemo prvo da vratimo nogu, da se oslonimo na desnu ruku i vratimo ka sredini. Zatim ćemo to isto da ponovimo i na desnoj strani. Idemo desna ruka u T. Rotiramo telo u suprotnu stranu. Zatim levo stopalo stavimo iza desnog kolena. Možemo da se pridržavamo sa levom rukom. I na taj način gledamo koliko ćemo da otvorimo desno rame. Ovaj pokret radimo veoma polako, smireno, proračunato, da se ne bi povredili.
Zatim ćemo lagano da vratimo nogu prvo i da se vratimo na sredinu. Možemo sada da odemo na leđa. Za našu šavasanu možemo da legnemo, da okrenemo ruke ka nebu, da se opustimo. Šavasana je divan način da kažemo svom telu i svom nervnom sistemu da smo u redu, da je sve ok. Zažmurite. Uživajte još posljednjih par trenutaka na prostirci. Pomislite na to koliko je lijepo što ste dovde došli i što ste učinili nešto prelepo za sebe i svoj dan. Opustite telo. Meni se znalo desiti više puta da sam samo zaspala u šavasani. To su jedni od najlepših momenata. Definitivno na prostirci. Možemo polako da pomeramo prstiće, ruke, da se istegnemo. Da otvorimo oči. I zatim lagano da se dignemo gore kada ste spremni. Možete i vi duboko da udahnete i na usta da izdahnete. Veoma prija i deluje oslobađajuće. Hvala vam puno što ste vežbali sa mnom. Pišite mi u komentarima kako vam se svideo video i da li želite da snimam nešto što je pogodno baš specifično za vas. Vidimo se u mom narednom videu. Namaste.